Unang buhaton re guys, mag-open lang ka Google AdSense. Na sa dashboard guys. I-click lang ang payments guys. Payments. Na siya mga ansiranan re guys. Na siya ni ari lang ta manage tax info guys. Click na to. I-click na to re guys. Diri sa add tax info. Bantay ka diya add tax info. Niya mga man na siya password guys. I-retype lang inyong password guys sa AdSense. Click susunod. United States Tax Info. So diani guys, dunay duha ka papilian guys, individual. So i-check lang diaring individual guys. Click ang next. Are you citizen resident of United States? So siyempre no guys. Kaya dili man ta taga US guys. Diani guys, this form most commonly used by non-US individual. So kining non-US guys kay naara man tas Philippine guys. Start. So diani guys, country of citizenship. So ibutang na to diari guys, Philippines. Pagitao na to ri Philippines. Diari guys, quarantine. So ilagay yung ilang nyo guys, yung 10 nyo guys. So ilagay ko yung akin guys. So ibaba guys, mayroong US 10. So wag na lang ilagay kasi US yun guys. Ilagay ko yung 10 ko guys. Click next. So dire guys, permanent resident address. So na line 1, line 2. Anhin na to ibutang dire guys. Yung address na to guys. So ibutang na ko kung address guys. La 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 la. Yan guys, suburb, barangay ni guys. Butang ninyong barangay guys, suburb. City guys. Example guys, Manila. Butang na guys, example Manila. Postal code guys. I-search lang nyo guys ug unsang postal code guys ang inyong nasa lungsod nyo guys. So dili na ako butangan ako guys, optional na ako So sa mailing address guys, same ra na siya guys. Butang na ako ni kuha dre guys. Kabanha sa mga tao. Check next. Tax treaty. US tax improve of 30. So direta mag-yes lang ta guys sa tax treaty. So dire guys sa country butang na to dire Philippines. Boom. Check na to ning small back guys. Dire guys special rate and condition. So dunay tulo ka pipilian dire guys kung diin saan ta makita og kwarta. So ang pinili ko dire guys ito rang services. Mao ni siya kung ipili guys kay mao ra man akong nakwartahan guys sa AdSense raman sa pahinomdom raman guys. Mao na siya. Wala mo ko makita ng copyright, wala po yung copyright. Sa YouTube, Google Play, wala po ko na. So dire ta guys service. So paragraph guys butang la article 8 dire sa wind zero reduce ana guys. Check lang diari guys, small box. La 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 la. Next lang nato guys. La 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 la. Nice kong magpasiwala. So dahil certificate diari guys, pwede na i-click diya guys, i-review nyo guys. Inyong mga address guys, o sakto po guys, mo gawas man na siya diya guys. Pwede na nyo i-print kani guys.
Review na nya. Check na small box guys. Nya i-check ng next. Kahit na anong mangyari. Kahit na ano. So full legal name. So ibutang na inyong full legal name guys sa inyong Google AdSense. Mao na siya guys nya. I-check na diha. Yes, I am the person list in a signature section and completing this form on my own behalf. So diha guys, ibutang niyo yung full name sa Google AdSense. Butang na kung kuha guys. Na-click lang next guys. Diyan guys, dunay activities and services perform US affidavit. So US affidavit. So it has an individual or entity identify tax identify section perform activity service with Google within US. So no guys. Di man ta taga US guys, taga Philippines man ta guys. No lang nato ibutang. Check na to yung small box guys. Sa ubos guys, I am providing tax info for new existing. So mao na siya guys. Ato kay bag-o pa man ta guys. So new or existing payment profile that has not received payment. So existing payment profile. So direta guys, I am sa permiro guys. Kay permiro pa na to ning dawat guys. Check na to diha nya. I-submit lang na to guys. Naking tawa ng magulang ko. Ayan na guys, approve nang yung ako guys. So dinhil lang yung video guys.